I Lagos muri Nigeria imyigaragambyo yo kwamagana urugomo polisi n'ubutegetsi bikorera abaturage yakomeje ku munsi wayo wa gatandatu umwara yaguye mu bushyamirane hagati ya polisi n'abigaragambya. Muri Guinea kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku ya 18 ku kwezi birakomeje. Abashyigikiye Perezida Alpha Condé barahatanira mu murwa mukuru Conakry n'abashyigikiye Cellou Dalein Diallo w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri Tanzania abazimya umuriro bahanganye n'inkongi yibasiye umusozi wa Kilimanjaro kuva ku cyumweru, ubu iyo nkongi yahagaze. Amashuri yari amaze amezi 6 afunze muri Nigeria kubera ikiza cya COVID-19 yongeye gufungura. Abanyeshuri barabanza gupima ubushyuhe mbere yo kwinjira. Aphrodite Kwasim, umucuruzi ukora ibirahure mu gace ka Colombia mu Misiri, arwana no gusigasira ubwo bukorikori bukomeje kugenda bucika.